Yo joler. Beri ngocol. Ada sapi besar, Maduro. Pasang yuk. Pasang yuk. Tio je. Jangan kalah aja reking ya. Pacakan nyos. Ada di. Mesti endi dulu. Coba buru tuh kok pamaja. Anak-anak ya. Pak Wakil. Ah. Launan yuk. Nah, nyaman lah yuk. Rosak burung sapi. Bulan minggu yang ini. Iya le. Yo. Apa dah malah? Pedenan, oke. Oke. Pada. Dah. Pamong balap, guys. Itu yang mana, Pak Sugi? Yang mana? Abah Chandra. Oh, Abah Chandra. Abah Chandra. Selebritis. Cano nanti konten. Mencoba. Selebritis nyosor. Ada sapi baru datang, guys.
Din share saya buru bluto ka siya. Sabi, habitat trend. Bekas sabi ni Jari. Oh. Kening keng ka siya. Ini nga basar, ntar bilhin nyo ka basar. Keng tenda mereka bermotor ni nga. Para. Boh. Yadeng ke mobil. Siguro lawangan na naman. Talang. Galing lah. Pasoro leteng ba ano? Sino ko no? Hah? Paso bodoy ro kancan ro no? Tak nyapot ba no? Berderet kapten. Sampai ke Sorbo aja no? Sari yo. Kita oning gulu kun. Engki. Tak gena nom. Ru. Langku. Cecah tepat tak gena ro guys. Nom sidik tak gena. Tuh sapi kecil guys datang lagi. Cak ada yang pah jokin banyak gelu deker. Palang lah jangan kui deker. Bro ke deker ah. Payah jom. Siapa tak lo kerja. Nih persiapan mau dilepas guys. Diberi Senyum ra. Masuk Yusuf bar. remason guys. Ada apa nom beri remason nom ni kanom. Oh. Biaran guys, mungkin dari remason itu pemanasan. Allah cok beri jin nom. Predator kapan ngetren? Bah, pala. Yang baru. Oh, baru. Joko Meleng ya? Dari Jawa. Boh. Oke ya, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta ikuti fanspage Facebook Doni Ashar. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada sapi baru. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.